Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dito balayo. Welcome, ading ko. Umay kayo lang tagpa-share dito balay mikin ni Adonis. Wan manang, no awisan naktumanan. Sapay ko ma, tasikan ti kalay sana. Kaya't ko asika ti maasawa na. Kasta ka di manang. Wan, kaya't ko nga agtalnan iti panagbirbirok na iti lifetime partner na. Taadda kamutan. Wan no ipalubos ti Apo, ada kami ka ni Adonis ti agkatuluyan. Nasingpat ni manang muhan. Nasingpat kami matamin, sweetheart. Nasingpat ka Ngam ado mo ti babae iti piyag mo. Idi na ita, Andrea. Ngayon manipod na mamu ka. Jakon kaya ti agbirok iti sabali. Talaga? Wan, sweetheart. Amok itan asika talaga ti babae para kanyak. Ala, agawaam kiti ti ag-drive. Tani, sumipyotan. Traffic to manen iti highway. Professional kan nasingpat ni Andrea, Adonis. Isu ti babae akayat ko nga asawaom. Wan manang. Tay-timing lang ti panag-propose ko kanang kuana. Tapno agkasar kamin. Rumbang laang, tani, 30 mon. Angam, kayat yun ni Andrea para kanyak? Una, anya pala ti sa pulam kan kuana. Malaksid ka dagiti nadakamat ko, napintas. Simple ti pintas na, uray saan nga ag-make-up. O sige, iti mabit. Agkasar kamin kini Andrea, manang. O niya, pare. Sumurot kay Jeff Yastami. Diyak ko masumurot ngam, idi pa'y langaw awisan nak. Manun atawon nga imimbiteran ka, Adonis. Umay ka matan Sige man langan. Saan ka amadanagan? Ado ti iyam amukan ka ababae. Addan ka ayan-ayat ko. Oh? Ni, kasla saan ka amamati Talaga sa anak amamati, pare. Nga adda. Saan ka di arumbang nga ado? May salang ti girlfriend ko. Ha? Kaslapod no daytan Wan pare, seryoso akon. Diya ko nagbirok pa iti sabali. Sabagay. Saanan nga umububing ti tao? Kunakan ka, nagbalbaliw akon. Dimtangan ti soulmate ko. Ay kat, asino ngay matday ta babae, pare? Ni Andrea. Mapan ka makifiesta? Wan, sweetheart. Pag gusto ak man ti kumpare ka nabayagan ang mga uawis kanyak. O sige. Agan-anad ka ije papanam ha? Agan-anadak para kan ka. Ti kayat ko asawan, agan-anad ka, kadagi ti babae. Ha? Day tagayam ti kayat masawan. No talaga anapod no ka kanyak, liklikam ti sulisog. Saan ako nagbirok pa iti sabali a babae, Andrea? Sika lang ti my last one and only. Pare, dandanitan makadanon ije lugar mi. Sapay lo, batan to'y cellphone ko. Mabaling ka dito ag-charge dito ilugan mo? Ay na, pare. Saan mo amaramat deta cellphone mo ijay? Ha? Tapay? Awan ti signal ti cellphone ijay. Aniya? Man-mano ti lugar nga da kuryente na. Apay, di mo imbaga kanyak dayta. May mayat daytan, pare. Di ba'y kadjakon makontak ni Andrea? Saan abale? Manula ang matngal daw. Pare, arak man pa'y. Nabartakan, pare. Si Kamet, ado pa'y tipulutan tayo, Sige, mabiit lang, taikan ka. Nagmayat gaya matalaga dito yung lugar yun. Ado ti arak kan pulutan. Aguma ka nga aginom, nga awan ti manghiparit. Kasta talaga dito ayan mi. Karkaro no fiesta. Fernan? Anda ka kaya man? Awan, Brenda. Pare, di arak nga Mabiit lang. Aywan gayam. Brenda, yam amokan ka to'y kumparek.
Adonis. Ni Brenda. Kalugarak. Hi, Miss Beautiful. Hello? Sige, aman na to. Umika. Ang tugaw ka dito yung abay ko. Danggayan na man nga, ginom. Sige. Day talaga yan. Pare, dua buting ara ka. Sagay sa kami kini Miss Beautiful. Nabartakan, pare. Sana ba yan nabartek, pare? Maturog kan. Abaya paturugin na kay. Rabi nga minan. Inton bigat manan. Ni Miss Beautiful nga eh. Ha? Ni Brenda? Ay kat nagawi dun. Nabartak matakaskan ka. Sa dino ti balay da Brenda. Gay man oh. Jay matantan awam, ijay abagatan. Sidagmat gayam. Maturog kan, pare. Taor nusok tilamisaan nga saryo. Sa dino, tinagiinuman nyo idarabi ay Brenda. Di ta balay da Fernan, tatang. Nagbakasyon gayam manan. Wan, tatang. Nabarbartak kamat anagawid idarabi eh. Da kayo mat. Fiesta nga rod. Iparit yung aginumak. Ngam. Kan may sani Fernan di kadwak. Sa bagay, agtalo kakmat kit di kan ni Fernan. Nasingpat dayjay a tao. Manganta pare. Tainton madamdama. Agi inom tayo manan. Mayat talaga dito yung lugar nyo. Ayan na nga ti signal dito eh. Naskan ang maawagak ni Andrea. At da signal. Ngam, ijay tuktok ti bantay. Makauli ka? Unay matan, nagadda yun. Iso nga iur-uray mon. Aging ga makaawit ta. Nakadulin nga ron ti cellphone ko ijay bag ko. Pudno ti kunam. Sana maaramat ti cellphone dito yung lugar yo. Wow, adda ka manggaya man, Miss Beautiful. Apay, namiss na. Sa dino tinagkitaan ta? Si Kamat, dito eh. Idi kalman. Nalipatan mo. Nagiinom tayo matlaan kat kadwata ni Fernan. Awan gaya man ya. Una yan, nagpindas ka. Brenda, tinakan ko. Nasaya tayong palagip mo. Umika man, agtugaw ka diti abay ko. Sige. At nagayam tato di talupo ma. Kaya't mo nga aprosan. Mabalin? Ngam, no aprosam. Kaya tasawan day ta. Duatan. Sana kakarkaritan iti kasta, Brenda. Single ka? Single ka? When? Single and available? Uy, mabalin. Siga ka siya. Mayat, tagpada ta single. Oh, pare. Sa dino ti papanam? Awisan nak ni Brenda. Pare, naungat ni tatang na. Taadda payla ang warsyak na. Tas igud a soldado. Jak kabuteng. Agayata ka ni Brenda. Anya? Ur-urayan ako ni Brenda. Sige pare, mapanakon. Nagbintas ka talaga, Brenda. Akuray ka. Talaga ka di akayat na? Wen, ayatan ka. Kayat na ka pakasaran? Pakasaran? O sige. Uray, tamat lang. Agkasaratan, no kayat mo. Anay ko. Nagsakit ti ulo ka. Abay nga da ka dito eh. Oh, abe nakigtot ka bimangon, babes. Babes? Sino ka? Ni Brenda daytoy. Babes, adan na pasamak ka data idirabi eh.
Iso nga da ka diti silid ko. Anya? Pakasaranak, saan ka di? Anya? Oh, abeti magdar ka. Awan ti amo ka napasamak. Saan kang ama mo? Ha? Pumanaw kan? Inakon. Kalpasan tinapasamag ka da kami di rabi. Pinanawan nakakaslawan ang yaman na. Ayan nandiy armalite ko. Patayan nyo ni Adonis? Sino dahil nga Adonis? Iso nga ruti, bagbagak kada kayo. Kadwa kidirabiin ni Adonis. Gayem ni Fernan. Anya? Saan nga agar aramid dahil ta alalaki? Makapatayan no itarain na ka. Saan? Di yu patpatayan, tatang. Kasanon ti si Kugo no patayan yu. Agar aramid ka, pare. Kunak man o naturog kay Jessilid mo idarabi. Jack nga rodam mo, no apay nga dak iti silid da jay babae. Ni Brenda. Sino da jay? Kalugarak. Jack mo no, niya tinapasamak, pare. Taapay. Jack mabubos a panunutan. Nga da napasamak kada kami iti da jay analukmag. Kan nangisit a babae. Anya? Katno inawawagan pa iti Miss Beautiful. Anya? Di mo ko naan. Nga amin nga inararamin mo. Kat di mo amaw. Diyan mo pare, nablangko ak. Awa na pulos ti malagip ko. Mas daawakan ka. No apay at tinutupang ni Brenda. Saan matapa naguyaw? Nung ibagbagada dito yung lugar mi, brain damage ka no? Anya? Fernan! Ha? Siyak na ito'y. Lukatam tiri daw. Sino da jay? Tatang ni Brenda. Ah? Diya ibagbagakan ka, nga dawar siyak na. Anya? Aguli magkayo. Tapno agsasarita tayo anaimbag. Tatang? Agtal na ka, Brenda. Ginundawayan na ka daytoy alalaki. Anya ginundawayan? Katwan mat, pinilit na kidirabi eh. Di mo malagip. Pinilit ka? Kung na mapatayan nak, no di ka pa gustuhan. Anya? Pare, anya ka matan? Talaga ka diya pinilit mo? Sana po no dayta. Kinaman tilangana. Kan tilangak pare. Naskan ka di pa'y apilitak. Pakasaram ti anak ko. Anya? No di mo kayat akaswanda ka iti rape. Anya? Unay kamatan, Adonis. Di mo pa'y imbagbagano sa dino ti papanam. Tila pang birbirukan mikan ka. Napanak na kay fiesta iti lugar da Fernan. Saan may ama kontak ti cellphone mo? Awan signal ijay. Day taman la lugar ti awan signal na. Jakla ko man napnapan. Makitam, ita, agbabawi ka. Narigat ti umadayo, asan nga agpakpakada. Manang, ada problema. Ha? Nakadisgrasya kiti babae. Nabarta ka kiti. Diyan ka mo tinararamid ko. Daytan ti bagbagakan ka, Adonis. Kasano alusutam ita dayt ang problema? Kasano ni Andrea? Diyan ka mo mana. Daytakit ngamin ti kunak. Tadi mo liniklikan ti arak. Manang, tulungan dak. Anya ti aramidak. Makaammo ka. Sika tinagaramid iti problemam. Iso asika timang sulbar. Manungal daw asaan ka nakitkita. Kailiw kan. Arakopan ka man. Agyaman na, Andrea. Oh. Adda ka di parikot? Takas tatilangam? Di kag sinaya kasta. Kunam, napan ka na ki fiesta. Siguro, nag-enjoy ka iti husto. Uy, kasarsarita ka. Saan ko na-enjoy?
nakadisgrasya kiti babae. Anya? Patyan na kuma. Nabarta ka kay di napasamak dahi jay. Awa na pulos amok. Sikate ayatek, Andrea. Sikate kayat kong ikalaysa. Ngamadan na pasama kada kayo iti dahi a babae. Jak ay ayatan. Adonis, ay ayatan ka. Ngam saan kamot anagan-anad. Sige. Kunaantan, asaan mo anagayatan ti amin. Ngam nasken laang atak deram ti inaramid mo.